Okwombeka amizaga kukozerwe kampuni ya Nexus Green kandi ogwombekerwe muri Nyarushanje omu district ya Rukungiri aho biliyoni mwekoresibwe okurwana sibura ya mizo mugombo regi ebaterireho amizi eki nkabire ndabespectinga aho hati eki mukabire muratubanja ya arimu abine capacity yo kutwara mize mu makagabo kandi ino otine capacity yo kujangwa mizi waza kugatwara wa wakatapu wanyitegereza hati nyowe ebinkabire ndenda ntimpurire murimwe no kujanga uitwa batarabasa kutwara mizi mu maju turaza kubaho tuta mukimanyanga mizi aganya Rushanje agapaipu ninga bagwisindika bakagagazetinga bagahereza aba amburera bolo bagalibirira nangwa kikabanza zature turamubuzi babantu bayumba bagatahe sente konga twasanga mu kikacikire abo kokushanga ntaho n'umwaka mizi gatari kubajire kubaresire satellite umururu kunjira bashanga hati Nyarushanje emishozi yanyu yonejwire busha aza bagira ngo hariho kizu umbuyire bwo misho nagamiza guturiyo ntwesimis uje kushanga gatacuru abo gushishe byo buhango Cleophas Charimpa orukuru rw'umu Nexus Green ayahanangiriza abaturo kurinda mizaga kandi project ejo ikaba nemaraho esente za Uganda biliyoni 1.20 kandi kuko mwayitorero mu rumogu tukagukora mbwire tukatana ko mukwamwenda tukatwirwe amezi 8 kunka tukakorora mezana so twebaza government ya Uganda ngo kutubire tukora turede garebera tukongera mu amiza gutubire twine kandi tukamekinga shuwa ngo buri muntu we nahari amiza yo basa kushikaga muhika kandi tutubire tubikora kuyo turi enansinga amiza gutubire twine gabegaro make yabo jangwe shows zirukija zurukoma ugatsima government ya Uganda jamwitire package tubakwa tupampinga mizi shuba nsima egombora Nyarushanje yatire yitaka abembeze n'abatura basimira government abwa project eji twire ntubonabona ntunywa mizi gw'imurindi konka hati turetera mizi marunji tushemerirwe kandi tushemerirwe mununga turasima government ntabwo turetera mizi nebyo turabasima tutine bukomo na bugarukiro gasha kwa dano basubiye